haray musidɓe julɓe nde tawde nde ñalande nde wonɗen e mum ɗo ko ñalande mettude heɓugol, ko ñalande nde buy anda fi muɗum, ma hay sino andi fi muɗum haɗa no ittila e muɗum. nde tawde noon mawɓe men ɓawɗo kañum hari haysi ɓe ɗuuɗa gandal, kono ko andirɗen ɓe kamɓe juuli gueƴe ko janngugol qur'ana e jara ha weeta. Ko ɗum waɗi sila mari hande discours momi yewtata miɗo duwa accude ha janggo, e kañum kadi noon harayna joɗagol ka juulirde ga ha weeta, janggo inna mi heɓali feere no mi juulira juma. fi honɗum ko ñalade ɗiɗi ɗe Allah ɓuuri hiɗude hikkidiri e nde hitande men ɗo. laylatul qadri no weetude kadi honɗum ñalade ɓurande hiɗede e nder yontere nden foof ko ɗum woni juma. donc haray ɗum ɗon kadi ko arsike molanaɗo heɓuɗen ɗo tawde hande ko alkamisa no weetude juma kadi haray en fof ɗen torodiri argol kañum kadi ko balɗe tati heddi. no gasa e o balɗe 19 ɗe horɗen fof no gasa ha ɗo ni woɓɓe no heddi ɓe natorali e inna ɓen ɓe rinɗinama natoygol hiite. haray ha ɗo ni ɗe mari tan fi hewtitagol, ɗe mari kadi balɗe tati fi profitugol dara si tawi woni jeyete eɓe Allah subhanahu wa taala ɓen yurmoyto ɓen yawmal qiyama. inchallahu enen e yewte ɗo yewtere seeɗare pendant 30 minutes ni. ko honɗum woni nde yewtere, bani adama fof no duwa andude ko jelu pesata. no hirɗa ni sa yeesodugol tewu, sa inni ko kilo ɗiɗi falɗa, siɓe jonnima kilo goto an a jaɓata few, par ce que a ennayi ko fi coggu ɗiɗi jonnuɗa. kala ko janfaɗa e muɗum an a jaɓata, mais est ce que an a landetike ko jelu pesata ka Allah. moƴƴereji ma ɗin, golle ma ɗen, miijoji ma ɗin, diina Allah kan, komo yamirma kon e komo innita waɗu kon, peesi hoore ma. neɗɗo fof noon neɗɗo haton jinaya yaw ka jannguɗo on tigi yeetoma ko jelu pesata. neɗɗo fof neɗɗo no wawi jooɗade ka suudu jooɗo ñaawa hoore mum, sa daari golle ko gollata ko bimbi ha kikiɗe a waway andude ko jelu pesata si tawi woni anga peesa. donc haray neɗɗo fof neɗɗo e meɗen no duwa landitade ko jelu pesata. si innama noon Allah noon si inni ko jelu pesata, naafi ko kilo ɓandu ma ndun darete, ma ɗum tiiɗude ma fanɗude maɗa. ko ɗum waɗi sahabajo noonne ibnu mas'ud hakke makko mo sewno hari sahabaɓe jalaynomo ko bileji makko ɗin sewi kon. kono nulaɗo maaki o ñande maayi golleji ɗin fuɗɗa peesede, o peesay ɓuuri jabalul uhud, o peesay ɓuuri fello uhud ngol. jaga en andi ina jogagol darde juutugol ma sembugol maalum e ko nande muɗum ɗaɓɓa ko golle moƴƴe. Allah daali fa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa. ko ɓuuri moƴƴude e jooɓaari fof, ko ɓuuri moƴƴude e ko wallete yo balance ma on peesu o, ko golle ma moƴƴe ɗen. nde tawde sahaba ɓen kañum ɓe faamuno ɗum, seydina Umar radiallahu an ɓe maaki peese hoore moɗon ɗo yon peesoye, ndaare golleji moɗon ɗo yo golleji mon ɗi daaroye. fi honɗum ga sabuji no walle, jogagol jawdi no walle, andidirede no walle. yawmal qiyama noon ɗin sabuje ɗi ala toon. Allah daali inna akramakum inda Allahi atqakum, ko golle ma moƴƴe ɗen walloyte yawmal qiyama. sa woni ka adna ɗo seytane hodima, a jaɓali waɗugol ko moƴƴi, a jaɓali wondugol e yimɓe moƴƴuɓe, a jaɓali huwugol ko moƴƴi, kala ka moƴƴi wolete a tawaka, wallahi yawmal qiyama hara ka a perduɗa. hande noon hiɗon mari communauté goo sikkowo kono o jeddiri Allah wo, ko noon ɓe innirta on tigi no fini. wallahi on tigi fina. ɓe inni final ko honɗum, ko ɗum woni final, ko enen kon civilisation, kon mbo fini, ko wakkiliɗo heeɓi moƴƴere mum nden ga heɓoyi kañum kadi yawmal qiyama. kono si tawi woni pinal ma ngal an hiɗa fini, ko tanke ruhu on noka nder ɓandu ma, ñande mayɗa o haray ko ka hiite fokkutuɗa, haray an pinal ma naɓalima hay nokku. nde tawde ɗum ɗon haray neɗɗo fof neɗɗo o suumaye mo wolɗen ɗo fi muɗum, suumaye ari ekkintini en juulugol.
hari buye men juulata joni fuɗɗitike juulugol buye men hari fiimay suumaye ɗo ɓe akkiti buye men yarayno akkiti buye men hari fenade aray tu wowla kono joni on tigi innayi ilan hoori donc en andi suumaye ko lekkol jannoma moƴƴereji jannoma jikkuji moƴƴi e konnguli moƴƴi daarira kañum kadi piiji moƴƴi woɓɓe noon sikkay dewal ngal kaka suumaye woni sike suumaye maayi day ñande julde ɓe sikka hande kadi ko haɗano kon fof tontama la dina kan hinano suumaye on ko sertiri e ɗiya lebbi ko jogagol kadoji kono ɗi fof jeyɗo sabbondu suumaye on kon jeeyi suumaye jeyɗo kañum kadi suumaye on kon jeeyi juldado ko ɗum waɗi neɗɗo goo arno landi karama kojo o inni wo min ka suumaye hara hela mari iman hela mari courage nomi juulira nomi jangira nomi waɗira sadaka kono suumaye mayay tum ɓerdan nden kañum kadi yoora o inni wondema ya wonu rewowo Allah ta wonu rewowo suumaye ta wonu rewowo suumaye koko wonɗen noon e ɗumannade buy ka suumaye jaɓata yeeygol ko boni jaɓata yeeygol si tawi ɗa mari restaurant anga jaɓata uddutugol ko noon kadi innirten no hirɗa ni ɗa reeni hoorema ka suumaye ko noon duwirɗa reenude hoorema si suumaye maayi suumaye on ko passage tun ari ekkintimma fi honno Allah subahanahu wa taala ka suumaye no tonganma piiji dagiɗɗi fi si suumaye maayi accutugol piiji ɗi dagaki ɗin hara no weli fi kono neɗɗo fof neɗɗo no duwa ndarude kam wasnuka kam tasinu inda Allah kam tasin inda Allah ko jelu pesata ka Allah subahanahu wa taala golle maɗen siɗa juula hiɗa janga hiɗa waɗa ko moƴƴi ɗa terti ko Allah faala ɗa waɗi yen ko wawɗa ko wallahi hara ɗa peesa ka Allah moƴƴano hay noon si tawi ga hay fus ala ko jelo towna ha dow ga no darni no waɗi no jogui parcelle ji no darni duplex ji yahay ka faala o no mari passeport ji ko nande mum kono ñande ɓe maayi o ko nde ñande lette ɗen fuɗɗantoɓe fi honnu ko yimɓe ɓen towni fi maɓɓe ko yimɓe ɓen jonni ɓe valeur Allah subahanahu wa taala kañum no liɗi valeur on tigui Allah ko ɓen no inni bal hum kal an'am ɓen no waywa mumunteji donc ene andi jaka na mo teddiɗe wo teddi wona mo liɓuɗe wo kañum kadi fi mum yani ko Allah subahanahu wa taala inni wondema ko kanko jeeyi walillahi l izza ko Allah jeeyi ko wiyete teddungal siɗa faala teddungal kaka Allah fewtata siɗa faala jawdi kaka Allah fewtata siɗa faala cellal kaka Allah fewtata kala ko faalaɗa kaka Allah fewtata par ce que ko kanko taguma kanko jeeyma donc kono sa inni koko Allah faalaka kon jokkata wallahi anga hiyata ko laaɓi abadan hay noon si tawi woni Allah hokkorima jawdi ko jelo woni milliardaire nanuɗen on tigui wartike wartoro ni gara otowal mum ɗum kutoji milliard ji hara woɓɓe même no mari avion je personnel nanen on tigui naati ka samour makko wartike ha hande ko mo nani julɗo marɗo imanu no warti feetuɓe pet kono enen julɗo ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa julɗo ala e nder communauté ji ɗin fof gila adna on fuɗɗi ha hande sa daari anga yurnitike a taway wa julɗo ala par ce que julɗo kañum so tawi woni hay mbuuɗu ala ka jiifa makko o innay alhamdulillah so heeɓi kadi ha fumantimo kadi o woni milliardaire do o innay kadi hon noon alhamdulillah kono kefeero yedduɗo Allah kañum si heeɓi ko yaw yedda Allah si heɓali inna ko fi hon ɗum landitoɗon ha sakkitoroyo imma yawgol sorugol e ley métro ma e ley train ma e ley otowal warto ko ɗum waɗi nulaɗo maki ajaban li amri l mumin haray fi julɗo on no hawni ko julɗo no hombo ko hande heɓuɗen julɗo joɗotoɗo inna min mi ɗanatako par ce que miɗo mari sondiaji mi ɗanotako sahaba ɓen hari anda on sondia sahaba ɓen kamɓe hay hadisa hay e goto en heɓali ka sahabajo inni par ce que ala dépense kañum ɗanaki filotoɓe hadis ɓen ɗumannaki sahaba ɓen ko nanirɗen ɓe koɓe immotono ɓe ronka ɗanade saabu hulugol Allah woɓɓe walotono tallo ha ɓe innaɓe ɓe immo ɓe juula par ce que gorde nden ronku argol e maɓɓe ko ɗum ɗo windi kono hande nde tawde
aduna on ka fewndi ɗon ko capitalisme on laami bani adama on wattanoma fus ko jawdi ndin woni goɗɗum jawdi ndin no heɓirɗa ndi wo no ɗumannirɗa wo ko non ko ko ɗum waɗi hande ka fewdiɗen ɗo si wonamo Allah yurma haray no hulɓini sen remarque noon alqur'an o yeetike en himɓe laaminoɓe yeetike en fi Numrud yeetike en fi Firaun yeetike en fi Abu Jahal wa Abu Lahab ɓeɗo fof ko joguinoɓe laamuji Firauna kombo woni anda Firaun darinoɗo waɗi o civilisation pharaonique mo yiyeten pyramide jiɗi darnaɗi ɗo tawata hayre wotere pesa 6 tonnes tawata hara ko kamɓe nanguno hébreyɓe ɓe maccinɗini ɓe darni ɗin piiji ɗon fof kono honto Firawna woni Firawna sa jangi ka nder alqur'ana Allah hoynumo innimo taga o bewi Allah innimo kañum kadi o naata e hiite e orele siko jawdi himo mari siko kuuɓeje himo mari siko geloɗi e otoje labaɗe nu haali himo jogui jake en andi teddingol goɗɗo kañum e hoynugol on tigi wona maral on tigi gal duwandarede wona maral Seydina Bilalul Habashi on ko éthiopien jo maccuɗo nu yeeyeteneɗo ga marché hari himo yeeyede ko ɗon Seydina Aboubacry ari sowdimo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawde tuma o salligi yu Seydina Bilal tuma nde o salligi yu ɗo yo salligi makko on firtade o aray o juula yeru ko o wawi wo nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam mi walike mi nani batte teppe maɗen kal janna onno le kon num onno ko maccuɗo num maccuɗo jaka enen en andi ya jooɗo kadi ga inna goɗɗo ko maccuɗo jala on tigui wallahi yo Allah walle hara an kadi ɗa waɗi ko moƴƴi so wonaɗo yawma alqiyama ko kanko jooɗoyto alal araiki yanzurun ko kamɓe jooɗoyto ka photo ji mo wonnoɗa innude ganko maccuɗo ko kanko jooɗoyto kal janna haynoma ka nder hiite inne toon an kadi ko a maccuɗo donc maccuɗo kombo ko respectuɗo sariyaji Allah subhanahu wa taala ɗi Seydina Bilal ko aaden maccuɗo num yeeteɗo gollinteɗo kono nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi nani batte teppe makko ɗen kal janna joni noon nulaɗo landa haray ko golle honɗe Seydina Bilal waɗi ha batte teppe maɓɓe ɗen nana kal janna enen ɗo fof hiɗen yeeli yo goɗɗo nanude batte teppe men ka nder aljanna haysi tawi woni koye nder koyɗol haysi tawi woni koye nder koyɗol si goɗɗo ari inni vraiment mi hoyɗima hande hiɗa naati aljanna siko julɗo fof julɗo weltoto ɗum noon mais siko goɗɗo ari innima ɗo no hoyɗi boddi no soppe ma ñonso ñansarre ay nayi min wata yeetolan so waɗi goyɗi donc enen andi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waali ɓe hoyɗi ɓe nani batte teppe Seydina Bilal ɗen ka nder aljanna weeti bimbi ɓe yeetike sahaba ɓen fof ɓe inni ay o yi o maccuɗo mo ɗumannotoɗon ɗo o min mi nani batte teppe o ka nder aljanna hande so goɗɗo inniɗo hakkude meɗen nani batte teppe goɗɗo ka aljanna enen ɗo fof enen en considirta ɗum kono si goɗɗo inni miɗo andi ka golle woni miɗo andi ka jawdi woni ɗum noon enen ɗo fof alamo iwtirta ɓawo on tigi fi honno par ce que gurdan ɗan jokkuɗen ɗan ɗo joni wuraɗan ɗan ka nder planète men ko jawdi jokki jawdi goɗɗo maya haaju ma ala e mum a rondoto ɗo fure yaha surramo arta wadda kadi ko boni fi honno ɓernde nden yorino Allah subhanahu wa taala inni si goɗɗo waɗi ko boni ha ɓernde nden nde ɓawɗiray seeɗa ha Allah dali kalla barrane ala qulubihim ma kanu yaksibun ɓe waɗino ko boni ha ɓernde nden nde ɓawli ko ɗum waɗi ñande wo ñande téléphone ji men sonayi ɗo ɓeyna kaari mayi inna vraiment hari min e on men yangodi bimbi nden ñande gila si lanni ɗon a miijota ko fiyon ɗon hande kadi ko ñande kadi ɓe nodduma o ɓeyna kaari mayi ko noon hiwrodir toon fatundeji ha ñande goo an kadi ɓe nodde jama on noddidira inna on tigui mayi Seydina Bilal ɓayi nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam mi nani batte teppe makko ɗen kal janna sahaba ɓen fof hirbi Seydina Bilal inni yeeto men ko waɗuɗa minen kadi min jembintine ha nulaɗo nana batte teppe amen minen ton e jaka en andi sahaba ɓen kañum hari ko fiila hara aninnoɓe
par ce que ngi aduna wi ngiren nen ɗo feƴƴunoɓɓen fof kono hirɗe ngi aduna wi noon a dogay ɓaawo maggi ha no ngi wayri ni accirtagi no ngi wayri ni aduna piiruduɓe e aduna ɓen fof gila aduna wallina ha hande ɓe wawale aduna koya piirude aduna ha accaɗo yaha piirida e aduna accaɗo yaha himɓe Allah subhanahu wa taala ɓe noon ko ɗum kamɓe ɓe faami ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jogitino seydina Anas ɓe inni kul fi dunia ka annaka garibun aw abri sabil ɓe inni wonuka nder alqur'ana ga considére aduna on wano neɗɗo wonɗo e laawol siɗa fokkiti ɗo lagine est ce que ko valise ma on fof ɗettata ka Allah wiiday compte ma courant on fof naɓora la si tawi woni hiɗa mari mbuuɗi buyka compte ma ko yeru vacance ma on tun ɗettata conci ma ɗin kañum kadi ko conci yaadayɗi e température leydi ka fokkutuɗa ɗon kabe ko seeɗa naɓorta nulaɗo maki awa on hii gui aduna wi considéré gui wasiki tawi woni kaka laawol kono sa ɗetti bagage ma on fof a wallini ka aduna ɗo andu ka perduɗo ko a perduɗo ko ɗum waɗi en hiiɗo woɓɓe arruɓe ɗo inni ɗo ko Europe ni suɓugol ko moƴƴi ala yeeyen ko yeeyɗe wo jokken ko jokki wo après ɓe yeeyi ha ñande goo nande ɓe maayi ɓe ronda ɗo e nder keesuwal ɓe natta mbuuɗi koɓe faggitino cuuɗi koɓe darnuno piiji koɓe ɗumannino fof hande ko himɓe hoɗi e muɗum ɓen himɓe hoɗuɓe ka galleji maɓɓe woɓɓe maɓɓe haygo miijitagol inna a ndu suudu mi ala e yoɓude darnuno mayino accumi jangganamo fatiha hay ɗum ɓe miijotaki ko si tawi woni goɗɗo no joguino photo ma si tawi woni ɓe yaltiri ɓen a oɗo mayino ko ɗon hattata ina ɗo fiɓe waɗante goɗɗum fus ko ɗum nulaɗo maki alkayisu man dana nafsahu wa amila bima bada al maut nulaɗo maki ko wonmo mari haqqille ko jooɗiɗo juge hoore muɗum rectifie ɗo yo malakal mawti aran ɗum malakal mawti noon kañum himo jogui mission mo jogui on innugol laamu ngu nga si tawi ɓe addi ɓe windanima lettre ɓe windante lettre ji convocation une fois deux fois trois fois après noon sa jaɓali yawde ɗaddane cokko malakal mawti kañum ko voyage goto petarka warata laabi ɗiɗi so ari kadi seɗa faala ko honto ikkorɗa e nder globe terrestre on ko a yaho malakal mawt few ko ɗum Allah daali kullu nafsin zaiqatul mawt mo kala ko maayowo Allah noon daali inna al mawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum nde mayde nde wonɗon e dogute on fottay e mayre onon on andi ko dogugol ko reeni innata mi dogiray ka ñaamo par ce que komi woni e dogugol ngol kaka nano woniri kono mayde nden Allah inni on fottay e mayre si kaka nano wonɗa e dogirde ka wonɗa e dogirde toon nde arata sahaba ɓe fof hirbi seydina Bilal ɓe inni Bilal en seedata sina tuma yeytiɗa men ko honɗum wonɗa e wadde jettoɗen ɗo seydina Bilal ko honɗum ɓe yeyti nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum o yeyti sahaba ɓen ko seydina Bilal wonno e wadde kon ha nulaɗo nani batte teppe maɓɓe ɗen ka nder aljanna enen ɗo fof hiɗen wawi wadde sifa ɗum noon kono seytane jaɓata few no hirɗen ni ɓernde men no wuuri fen ɗo ni ka ramadan si suumaye ɗo woɓɓe si ñande julde ɓe julta fan alansara e futuro ɓernde nen déjà arande arti seytane inna a suumaye maayi aray e heeɓi baraji buy joni hiɗa wawi fuɗɗitagol ko boni ko aray ko ɗum nafitorta ɗum noon no heewi accitowo julde si ramadan feƴƴi ma ɗum woɓɓe kañum kadi si yeehi ɗuma ha joyi si ɓe arti nden ɗon hitande fof hiɓe feewi après no duuɓi ɗi yarata noon ɓe jokkiran noon piiji ɗi ɓe jokkirnoɗi jakken andi seydna Bilal kañum no jeeyano e sahabaɓe ɓe tawata asli maɓɓe ɗum koɓe maccuɓe kono Allah ɓanti fi maɓɓe saabu hon ɗum wona fi jawdi wona fi inde wona fi laamu ko fihi ɓe mari ko nete al islam ni julɗo kañum ko on ɗum carte d'identité mo joguiɗa o carte d'identité mo joguiɗa o si tawi tu woni na la ilaha illallah yoɓorɗa yawmal qiyamat kaga nder hiite on tigi fokketi fiyon ɗum malaika ɓen si ari son tigi wallinama ka gaburu
ɓe arata ɓe landoma ene kombo woni lanɗo ma, ene kombo woni parti politique ma, ene koye pays hombo wonnoɗa, ɓe landotako ma ɗum few. ko ɓe landotoma man rabbuka, kombo woni allah ma o, man nabiyuka, kombo woni annabajo ma o. joni noon neɗɗo on so jooɗike ɗo mo préparaki répondugol ɗi question ji ɗo, yawmal qiyama o luubete ka nder ɗaɓuru makko ha himɓe ɓe maaya, après o ɗettoye kadi o bugoye ka jayini. so bugama noon nder ton, c'est pas parce que on tigui maayay de, par ce que si faut maayoyi moɓidirama, mayde nden kadi noddete, mayde nden watte kullum ko hirse hara mayde ala hande kadi, mayde ala hande kadi ga ko ɓalli men ɗin soñjoto, ga son tigui nawni ko no ɓeyna hitere no musamo, ñiiƴe no musamo, hunduko no musamo, koyɗe no musamo, reedu no musamo, ga ka aduna ka wonɗen ɗo ko ɓalli ɗin musata. sa maayi noon a surrama ka gaɓuru ma, ɗon na ɓalli ɗin, ko ruhu ma on soñjete. sa hewtoyi noon ka hiite ma ka aljanna, ɗon ko ruhu on wo ɓalli ɗin wo. ko ɗum waɗi neɗɗo on nulaɗo maki alkayisu ko woni neɗɗo jogiiɗo haqqil, man dana nafsahu, ko on jooɗiɗo juge hoore mum, ñaawi hoore mum, wa amila bima ba'da al maut, o golli fiika o tawoya allah subhanahu wa taala. nulaɗo kon ɗon qualifie civilisé. enen noon hande ko ɗuman kala wawɗo business janfagol piiji, waɗa tactique ji, wippo himɓe addoya ñoso ñansar ɓeyna e kaari ko ɓiɗɗo gorko, kaari ko ɓiɗɗo gorko, e hoore janfagol leydi makko ndin, janfo himɓe makko ɓen, janfo musidɓe makko julɓe ɓen, ko ɗon jama on qualifirta haray ko ɓiɗɗo gorko. allah subhanahu wa taala noon kañum koyni ɓiɗɗo gorko ko jooɗiɗo haaɓi wonki mum kin, haaɓi cheytan dari inni cheytane ɗa faalala naɓorde ka hiite, kono mi wakkilaki. allah inni ko ɗon woni gorgu, allah inni walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. seydna bilal, ɓe hirbi seydna bilal inni min mi ala e wadde ko satti. ɓe ɓiɗiɗo seydna bilal, ha seydna bilal inni min komi woni e waɗude komi anditi hara enen en ala waɗude wo, c'est parce que ko somi hooti ka suudu mi salli goto mi juula darɗe ɗiɗi, se hooti ka suudu mi hoote ka suudu mi salli go mi juula darɗe ɗiɗi, nulaɗo maki ko sabu ɗen darɗe ɗiɗi ɗon mi naniri batte teppe maɗen kal janna. enen ɗo fof ko mbo ronkata darɗe ɗiɗi ka suudu, hay goto, kono cheytane jaɓata. ñallal ngal fof aɗa ɓayɗo ana golla 8 heures 9 heures 10 heures, sa hooti ka suudu si tawi woni ko gueƴe haray ɗa aami woni wonde ana juulata few. ko ɓurno bonde fof joɗɗa inna allah ko yaafotoɗo, e ɗum ko cheytane longini ɗo gontili. allah ko yaafotoɗo, kono ko wonande wakkiliɗo faljori, on noon komo yaafotoɗo. kono saliɗo jaɓali, allah inni la shadidul iqab, mbiɗo satti ledde. on noon si allah nangimo, allah noon kañum si inni nangete, c'est pas parce que an a yahay ɗetta avocat ma recours, ga si tawi woni laamu ngu nangima a yaɗetta avocat waɗa recours, waɗa ñoso ñansarre, kono ko allah subhanahu wa taala ɗum ala toon. kanko ini simi nangima la muaqiba li hukmi, oni dartowo ñawore ande ngala, seke arowo inna wondema ya waɗu recours, ɗum ala laara fiw, wala yuqbalu minha shafaa, tefore kadi ala toon avocat e ko nande mum. allah inni kadi simi nangima kadi mi lettima fala yakhafu uqbaha, o hula kadi conséquence goɗɗo no ari landimo ene ko fi honno waɗirɗa ɗi piiji ɗo ni. allah kañum sifara ɗin piiji, kono no jeeya e yurmede makko nden e meɗen musidɓe julɓe, wallahi allah ko hiɗi en kon o hiɗa ɗum mofteji hewɗi. allah subhanahu wa taala no wawnoma tagude waɗe e mofte firawna, waɗe e mofte num firawna. allah subhanahu wa taala no wawnoma tagude waɗe mofte annabi nuhu, fewndu gorko e gorko jommidirayno allah halkiɓe. allah subhanahu wa taala no wawma tagude num waɗe e jamanu annabi isa, fewndo ɓe falano warde annabi moussa. allah subhanahu wa taala no wawnoma tagude waɗa e mofte nde tawata e leere annabi ibrahima darinoɓe inni ɓen, kañum ko kañum fuɗinta nangue, ko kañum muttinta. kono allah tagalima eɗen mofte ɗen fof taguma e mofte nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ko nema noon, nema molanaɗo, nema molanaɗo tawete allah subhanahu wa taala ko daali kuntum hayra ummatin
ukhrijat linnas. Allah inni mofteji génération ji bi tagi fop ko mofte nulaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam ɓuuri moƴƴude mofte ɗen fof ko kamɓe kadi attoyto natude ka nder aljanna. sike sa feewi ɗo ko onon attoyto natoygol yimɓe annabi nuhu ɓen, yimɓe annabi saleh, yimɓe annabi souaib, yimɓe annabi yunus, ɓen ɗon fof ko ɓawa mum ɓe wonata, ko onon malaika ɓen attoto jaɓɓade si jaɓɓo ɓen ɗon fof. ɗum ko nema noon molanaɗo, kono ko on nema ɗon kadi wonɗen e yeebude yeeba. haray noon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe okka kañum kadi weendu innetendu kawthar. sa yari e ndu weendu ɗon aɗon ɗetake kadi few ɗum ɗon kadi ko mofte maɓɓe ɗen jeyi. donc Allah subahanahu wa taala min no jeeya e ko o yurmira en, o tagali en e mofteji feƴƴunoɓɓen, o taguma e mofte mo tawata ko khatamul anbiyai wal mursalin, timminiraɗo annabaɓen fof, mo Allah ɓuuri hiɗude on fof. Allah subhanahu wa taala on lebbi ɗin fop woni ko Sumaye ɓuranimo, nokkuji ɗin fop woni ko Makka ɓuranimo, yimɓe ɓen fop oyni ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓuranimo, mofteji ɗin fop oyni ko nulaɗo ko mofte nulaɗo ɗen kadi sallllahu alayhi wa sallam o ɓuuri hiɗude. donc on enen andi enen hiɗen okka fop, hiɗen okka Makka, hiɗen okka Sumaye, hiɗen okka laylatul qadre, hiɗen okka nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko e mofte kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum Allah daali wa in taudu nicmatallahi la tuhsuha. so inni on konta e nemaji Allah ɗin e hoore moɗon. sen daari tun Allah subhanahu wa taala ko neminma fi gite kon, yeehi kalabtan daroɗa yaha ka himɓe ɓe ala gite ɓen, hiya ko honno ɓe wuuriri. dara si tawi woni Allah no hiɗuma kano añuma, wallahi si hitere goɗɗo heeɓi probléme mum tun, si Allah jaɓi gite goɗɗo, hay si ɓe jonnima jawdi adnallan fop ɓe wallini ɗa gite ɓe inni ya suuɓo goɗɗum e mum, wallahi ko gite ɗen dettata, gite ɗen dettata. an noon hiɗa mari gite, ɗa mari noppi, so goɗɗo wowli an a nanay, sa daari an a yiyay ɗa wawi wowlude. boɓoɓe buy kadi hino woodi ɓe Allah nemina wawgol haala, pahoɓe kadi buy hino woodi ɓe tawata hara sa wowli nanata. buy kañum kadi hino woodi hara kosi imminama ma si walnama. woɓɓe no woodi ɓe ala koyɗe, woɓɓe no woodi ɓe wawata ñamirde ka hunduko ko tiyoji ɓe ñamirta. annun Allah subahanahu wa taala no jonnuma peeji ɗin fof, taguma labinma arsukuma jonni peeji ɗin fof, hiltoɗa kañum kadi inna an a waɗata ko on ɗon faala. hara noon siko patron ma ka golle, patron ma on ka golle, ko nde wotere o windante lettre wondema harayɗa bonnude golleji ɗin. so si patron ma windanima ka golle ɗa arde retard, ma ɗum heɗa timbrede à de l'heure. si ɓe windanima ɗum wallahi ko nde wotere ma laabi ɗiɗi. hande kadi a waɗay réveil ji ka suudu piiji ɗin fof fiya aru e leere mo patron ma faala o weltina patron ma, fi patron ma monike. patron ma noon ko bani adama wa ma. Allah subhanahu wa taala noon kanko mo foofi ndema, mo jonnuma cellal, mo jonnuma nanɗe, mo jonnuma gite, ko hombo andi ko appareil ji jelu bani adama wonde mum. appareil ji goo hino ka nder ɓandu ma ko muncayɗi ñamete, goɗɗi goo no woodi ko hay kay ɗum ko alda nafa kon, goɗɗi goo no woodi ko fi fofugol, goɗɗu goo ko woodi ko fi kippu ɗum fi ka liquide woni. Allah no organise ɗin piiji ɗum fof ka nder ɓandu ma fiya rewmo. wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu zul quwwati almatin. Allah no jonnuma ɗin appareil ji ɗum fof ka ɓandu ma, itti e sikke kan ndu hendu ndu wanɗa e fofude ɗo. hiɗen andi si woɓɓe heeɓino nawnare ɓe wata fofude, lewru wo lewru ma ñande o ñande ɓe yahay ka pharmacie ɓe sooda oxygéne koɓe foofa. si tawi noon woni an hiɗa fofude 24 heures sur 24, si tawi woni an a sooda no ndu hendu ndu wonɗa fofude ɗo, déjà si goɗɗo heeɓi sifa nden nawnare, sa yeeyi ɗaɓɓo golle ko mbo jonnete golle, Allah subhanahu wa taala ɗa fofude mo hendu ndun, tawata kadi himo tagi ka nder kine ma ga kadi ko filtirta hendu ndun, ko tawa hendu ndun hay sino wondi e ñaw kine ɗen hay kay ñaw on foofa hendu laaɓundu ndun, ɓernde ma nden tawa ɗum kañum kan no deeƴi, tawa ɗum ɗon fof an a ronku ko yoɓitiramo
si wona waɗugol ko mo falaka. Allah non daali la in shakartum la azidannakum, si on yettanno mi ɓeydanay on. ko ɗum waɗi Allah nangitirta en golleji men ɗi. si Allah taguno bani adama hara koyɗen kaka hoore wonno kono yaraynoɗa, ko ɗum Allah inni mi tagi on fi ahsani taqwim, mi tagi on, mi labini on, mi jonni on arsikaji, mi waɗani on peeji ɗin fof wota on yeddan. yeddugol ngol noon kañum kadi enen inna ko yontuki jooɗo hara ko juulugol tumi e jokkata, no, ko ya andu ko Allah faala kon jokka, ko Allah woni faalaka kon tertoɗa. haray ndu lewru suumayeru ɗo ndu ekkiti en peeji buy, wallah ndu ekkiti en argol juma, ndu ekkiti en juulugol, ndu ekkiti en haɓugol wonki kin. hara ndiyan no takko ma hiɗa aɗa ɗonɗa huɗa Allah fi yargol ɗa ndiyam noon, andi jaka haray wonki ma kin hara keeɓi doole. ñamete harano ka firgo ma, firgo no heewi tew ñameteji, kono ɓayɗa desidi hiɗa hoori tawa iman ma on jaɓata uddita ka firgo ɗo ñama. jaka andi jaka suumaye ekkintinima jogagol décision, jogagol ko te décision. joni noon woɓɓe suumaye maya tuɓe hay ka décision hara ko wonki kin cuɗantaɓe e cheytan. Allah ko nu daali wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa. Allah inni kala non on wawɗo, par ce que ko façon ji ɗiɗi e yimɓe jogi ɗen, komo wonki mum kin dirijata e dirige o wonki mum kin. kala non mo wonki kin dirige on no haray on tigi perdi few, par ce que wonki koko haɗaɗa o wonki kin ko ɗum faala. hande leyɗe ɗen fof aduna lan fof no harmini condi ka, si weeti ɗo hande ɓe waɗi ɗo luwa ɓe inni janggo mo kala no wawi ñamude condi no faalira, onon on hiyata goɗɗo no jiñana condi hande kadi, par ce que wonki kin hande kadi koki toganano kon tontama. ko ɗum waɗi julɗo on ko hommo ko dirigeowo wonki mum kin, inna wonki kin min ko ɗum ɗo mi faala. siɗa waali sa nani no noddine inna ko juulugol mi faala, kono sa acci wonki kin dirige ma koynugol accu seeɗa après an no moɓidira e fana alan saɗa hawtoye, alan saɗa futora hawtoye, ko ɗum natata hawtugol ha malakal mawti arane ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. si leere on noon yoni Allah subhanahu wa taala kañum addoya heɓede no windi ka lawhil mahfuz, arsike ma on hino windi. seke sa akkiti juulugol fi golle ɗum ɓeydalima arsike, sa juuli kadi ɗum ɓeydalima arsike on. donc enen en andi si minni ka golle mi wata juulude par ce que ɓe yaltinaylan golle ko inata gollu, kono noon ɗum ɗo ɓeydalima arsike on few. si goɗɗo si arsike goɗɗo no ɓeydotono fi ka golle wotuno, enen ɗo fof enen en wonayno richard ɓe e hooreɓe accuɗe Afrique ɓe. si ɓayi enen ga fof no fandi mo ala gollude ma ɗum mo gollali a hande, kono an a yahay ka men tawa goɗɗo no joƴƴini tabunni ma no joƴƴini goro no yeyde, mo jogui famille, o jombi, o darni, o waɗi peeji ɗin fof. an jooɗiɗo ka nanata milliard ji no wole fi mum ga wondara a jomba a ala ɓiɗɗo avenir ma fof no jiiɓodiri, par ce que fiyon ɗum argol ga ɓeydalima arsike, yeddugol Allah ɓeydalima arsike. jooɗiɗo to on ko arsike mum hendi, oɗo kadi ko arsike mum hendi. donc ko heɓugol mal compréhension, seke famugol ngol tawata famata on tigui innata si minni mi jokka e diina affaire jam buy blocoto. ko décision ma on Allah jonnirte arsike ma on. sa décidi ɗo min on ko condi mi faala yeyde, Allah inna awa arsike ma windaɗo on kaka condi nawrete, par ce que ko no déciduɗa. sa inni kadi min koko feewi mi jokkata, arsike ma windi ɗo on kaka feewi ɗon yara. donc enen andi arsike ma on ala changude, ko décision an ɗaɓɓo on woni e changude. haray hiɗe chose hatta ɗo haray joguiɗo landal wo ko concerni e ka dina haray no wawi landade. wassalamu aleykum.
ano ɗum wawi aga continue yewtere nde janggolanirte ça fait vitre juule ça fait vitre janggolanni to ɗen ka sowona ɗum janggo yonata juulande hara ene woodi landotoɓe e joni ɓay landotoɓe ala sifo ɗen juldere nden ko honno julɗo duwa comportorade fi juldere nden hare hino jeeya e juldeje ɗe julɗo duwa mantorde ɗe julde suumaye e julde donki kala mantorɗo juldere tawi hinaɗi ɗiɗo ɗiɗi haray on tigui jeeyaka e culture musulman o musulman ɓe ɓen duwaka weltorade iidi si wona iidije ɗiɗi ko ɗum woni julde suumaye e julde donki tawti ɗon noon juma kono innugol wondema 24 ma 31 ma ko nande e muɗum ma 2 octobre ma ko nande mum ɗum noon fof haray ko culture ji ɗi tawata enen tawalde Allah subhanahu wa ta'ala inni ya lan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum haray ɗum noon hina ko jeeya haray natuɓe kañum kadi itikaf gaɓen yaltugol ngol nder ga hiɓe wawi yaltugol ñande wetata juule ɓe wawi yaltude ɓe wawi wonde ga ha ñande iidi on juula moko baɓe kadi ko ɓuura hiɗede koyo moko baɓe kadi ɗowtuɓe ka maɓɓe natuɓe itikaf ɓen kono ɗum noon kadi ko inneten ko sariyaji windade fi Afrique sa ari anga waɗi ga itikaf anga heɓani moko baɓe ko ɗowte naya jooɗo ga inna ko tuma heɓuɗa moko baɓe ko ɗowte o par ce que ɓay haray piiji jama o fof no kippi ko ɗum waɗi piiji goo no windi kono il faut daren liye on kañum kadi haray ko ɓuura hiɗede sa naati itikaf imamu on kañum e conseil e ko nande muɗum yimɓe tedduɓe ɓen koyeɓe ɗowte han ka ɓe guure ma kono ɗum noon ko inneten siko leyɗe Portugal si tombi e jour de travail ko inneten yo weytu bimbi tum on tigi mawɓa bagage haray kadi no hiiɗaka juldere ɓornagol conci kesi sonna ɓen noon koye ɓe ɓorno conci kesi hara ɓe parfumaki parfum ji goo hino ton fi honɗum par ce que sonna ɓen si tawi woniɗa parfumi ɗo inne so Armani ma Dolce Gabbana ma ko nande mum tawata ma ɗum Louis Vuitton tawata sa feƴƴi ɗo tun jama fof dara e ko hombo feƴƴi ɗum noon haray no harmi enen kadi worɓe ɓen na yawgol sooda parfum ji uruɗi ha parfum oɗa ara juula iidi nawnina ko woni ɗo kon fof ɗum noon kadi haray sariya no inni la darara wala dirar iɗen andi boyi kañum kadi innayi jokka sunna o ha ara lorra fof kadi yaha parfum ji ara sa si tawi woni ɗi luuɓima tu haray déjà haray bi an on juldere ma nden boni haray kañum kadi no hiɗa ko ɓuura hiɗede kadi sa ari a juuli iidi laawol ngol rewruɗa ngol ittandema ka suudu ha arɗa juuluɗa iidi ko ɓuuri moƴƴude koya jokku laawol ngol hara na laawol ngol arduɗa ngol ɗon kadi innen ko si tawi woni hara laawol ngol takkaki ma hara wona sens interdit sa rettiɗo ortowal ayni min ko ɗo mi ariri ɓay ko ɓe mi hotira ɗo tawi ko sens interdit a yeeyi cokko nanguima ko ene ten anga famali kadi dina kan par ce que dina kan ko inni wota on waɗu hoore ta on werlo hoore mon kalkoto ɗon ko inne ten ko siɗa wawi sa wawata ara ɗiɗo fof na obligatoire si ɗum noon kañum kadi feƴƴi gila faɓɓi janggo ɗa wawi yaltinde idul fitri c'est que zakatul fitri on ɗa wawi yaltude avant 2 jours e ɗuma iidi on ɗa wawi kadi accude ha hara no heddi jour goto ɗa wawi kadi accude ha ñande julde iɗa wawi accude ha ñande julde kono noon naya waɗu zakatul fitri si si iwtama si wona ɗum koya etete ɗon fof waɗa zakatul fitri avant yo juulede hande noon ɗum ɗon o leyi ñande julde yomi innu mi heɓano tan ko ɓuuri moƴƴude koye mi ittu avant 2 jours comme ça miɗo andi ara mi itti avant 2 jours donc hande ko 26 janggo ko 27 27 hiɗa wawi ittude zakatul fitr kombo noon duwa ittude ɗum ko kala joguiɗo kala mo ne'ata ɗa duwamo ittande siko bobo penuje noon seke si tawi woni sonnajo ko reedujo bobon harano ka reedu
on tigi ittante ka ittantake ko ɓuri moƴƴude ko reedu ndu dareten ko lebbi jelu ndu heeɓi si tawi bobo on tagama nder ton ko ya ittanmo si bobo on tagaka nder ton hina ya ittanmo par ce que déjà wona aaden kono si tawi tu woni bobo on tagama ɓetti forme ruhu woni e makko hay sikka ka nder reedu ɗa duwamo ittande zakatul fitre e ndino zakatul fitre on maximum ko 5 euros minimum on 10 euros façon no wayirɗa o joni noon est ce que koye mi ɗettuɗi ga mi naɓa mi jonnoyaɗi afrique ko ɓuuri moƴƴude ko ya jonnuɗi ga fi hon ɗum ko wonɗa ɗon ko tampuɓe ɓen ɗon jogui priorité e wedi tampuɗo wonɗo e nder continent ngo joni noon no gasa goɗɗo ina tampuɗa laaɗo tampuɓe no woodi ɗen mari musidɓe goo woniɓe ka centre ji hara ɓe andaga hay e goto normalement ko duwano kon hannoyi ɗe mari ga liste wonuɓe ɓen ka nder centre ji ɗe windi inde maɓɓe hara si tawi woni en heeɓi zakatul fitre on ko ɓen ɗon jonnete donc hara zakatul fitre on noon ko ɓuuri moƴƴude ko ya ittu ñamete kono siko leyɗe portoɗo o ko ɓuuri moƴƴude ko ya jonnuɗo mbuuɗi par ce que si tawi mi ɗettiɗo kilo 2 maaro jowi mi naɓi ɗo e centre mi jonni goɗɗo kaɓe windi wondema goɗɗo defataga haray kadi ko nafi ka nafaali e fus ko ɗum waɗi ɗon ko mbuɗɗin mi jonnata tampuɗon ko mbono mi jonnata ko aaden tampuɗo e miskinjo sike alfuqara wal masakin ko ɓen ɗon mi jonnata ko inete zakatul fitre noon ko kala jogiiɗon ko ñamata ittanema bimbi han kikiɗe si goɗɗum no fawi e ko ñamata ɗon hiɗa duwa ɗettude ɗum noon itta zakatul fitre amma noon sa ala hay fus jama on fof si hawtiti jonnima zakatul fitre an kadi ɗa duwa ittude ɗon ittana hoorema ko honɗum no woni hikma c'est que ko ɗunete sagesse on ko fi on ɗum bani adama on allah yamiri en ittu zakatul fitre hiɗen andi zakat jawdi ko yeeri ko faljuɗa zakatul fitre on siɗa fewdo hoorata no gasa anga wedditike no gasa waɗu to feƴƴirima no gasa anga daari ko dartake no gasa anga woli ko woltake no gasa anga yeeyi ka yeytake laɓɓingol noon ɗum ɗon ko ɗum ɗon zakatul fitre on waɗana c'est que zakatul fitre aray woni rectifia e nder lewru suumaye on ko faljuɗa kon fof e nder lewru suumaye fof sa ñande waɗɗa zakatul fitre ko zakatul fitre o moƴƴintinta ko faljuɗa kon e nder suumaye fof yaka en andi zakatul fitre on ino mari nafa ko faljuɗa kon e nder 29 jours on fop e nder 30 jours on fop ya yoɓu 5 euros allah montane kala ɗum noon joni noon est ce que allah no hattoñini e ndi jawdi noon non allah toujours créé nokkeli goo ka lutteten contre la pauvreté nde tawde haray tampuɓe no woodi ñande julde par ce que no yirɗen ni a ñaamiɗo tewu ñande julde a ñaama e tewu ɓornoɗa conci labaɗi ɗuma no woodi woɓɓe ka communauté hara ɓe ala koɓe ñaama ɓe ala koɓe ɓorno ɓe ala coggu paɗe maɗum haysi ɓe jogui ɓe alanama hoore maɓɓe mbuuɗi koɓe sodana fayɓe maɓɓe ɓen joni noon allah subahana wa taala créé zakatul fitre fi uddugol nde yolde ɗon hara tampuɗon kañum kadi o heɓay fayɓe makko ɓen heɓay conci ka ɓorno e ko nandi e muɗum haray kadi no jeeya e sunna kadi ñande julde mo hiiɗa hu koya salminmo mosanamo weldon si tawi woni ko suddiɗo e suddiɗo maɗum gorko e gorko kañum kadi ɓe hirbodira siko gorko e gorko ɓe salmodira ɓe hirbodira kono noon ɗo kadi ɗen torodiri adu an e goɗɗo yon salmodir ma hirbodiron ko taw hara déjà on salmodiri ka nder ɓerɗe e nayi aɗa mi salmina mi hirboma hara miɗo andi ɓerde ande no heewi tew yangal heewigol ma donc haray ɗum noon kañum kadi haray na ko hani few ko ɗum waɗi julɗo e julɗo ɓerɗe maɓɓe ɗen salmodira si juuɗe ɗen salmodira ko ɓerɗe ɗen d' abord salmodirta haray ɗum noon kañum kadi no so hiɗa kañum kadi kala ka marɗa jokkugol enɗan siɗa mari hesiraɓe siɗa mari mawɓe siɗa mari nene siɗa mari baaba humpodirgol e maɓɓe yewta yewtereji kelɗuɗi holla wondema hara nde ɗo hitande allah subahana wa taala on arsiki en e nde ɗo moƴƴere yaha jokka enɗan jokkugol enɗan on noon ɗo no waɗa limite ko si tawi woni ka wonɗa e yewde ɗon jokka enɗan ko jokka ɗon konko ko allah faala par ce que nokkeli goo a yahay
ɓena ko jokkere en ɗan yaha tawa koɓe woni e waɗude ɗon ko fof koko Allah faalaka si tawi koko Allah faalaka wona ɗon Allah subhanahu wa taala on hande noon mo neminen téléphone si mi andi si mi déplacé ke mi yehi ka kaari mi tawoya toon mbiniri beere mi tawoya toon e ko nandi e ɗin piiji mbiɗo jogui téléphone mi noddamo ka téléphone mais hiwrodira ɗum noon kañum kadi ko sunna hiwrodirgol no jeeya kañum kadi so sunnaji ɗi hebbingol du'awu weltanagol Allah subhanahu wa taala ko ɗum woni takbir allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar fi honnum mayɓe buyno ka cimitiére ji ɓen hino maapi ɓen no yelo si ɓe aray ka nder aduna ga si Allah artirayno ɓe ga ɓe waɗa ko moƴƴi an noon Allah subhanahu wa taala no jonnuma ha ɗo ni no jonnuma ha ɗo ni gurdam kadi waɗi kadi hino jeeya e ɓeydugol jannugol Allah subhanahu wa taala nde tawde o arcikimo o heeɓi ko wiyete kon lewru suumaye haray ɗum ɗon kañum kadi a ko sunna haray mi sikki hay goto jogaki ko lando haali no wawi landade zakat mudu makko oɗon tumono yaltinde o boƴƴimo malli ɗon ha o yiitoyde ene o ittino zakka on kono o jonnali duwaɓe jonnede ɓe ƴettoyam boɗɗino haajetoɗa hande kañum kadi haray to hon no mbiyate on kañum kadi si goɗɗo itti zakatul fitre kono jonnali hendotoɓe ɗi ɓen ha jour on feƴƴi sa ƴettoy ɗi mbuuɗi ɗon a duwa kadi ñamude ko sadaka duwaɗaɗi ko sadaka sa ñaamiɗi toon bona ko woni tun aytata hande kadi zakatul fitre si woni ha imam on salminiɗo jama hooti sike julde idi nin nde lanni hande kadi kala sadaka mo waɗɗa ɗon innetake zakatul fitre hande kadi ko sadaka waɗɗa kono zakatul fitre on no happa ɗa wawi wadde 2 jours avant konto lannata ko si imam o ko si gaynama juulede idi si woni ha juulama idi ay tali zakatul fitre hande kadi sa kala ko ittuɗa yeeso ɗon ko sadaka waɗuɗa ɗum ɗon jeeyaka e piiji moƴƴintinay ɗi korka kan moƴƴintinay ɗi korka kan donc en andi ka dina men ga paga e alaga Allah subhanahu wa taala on hino innuma fana ko ɗo fuɗɗoto ko ɗo lannata alansara ko ɗo e ɗo zakatul fitre kadi ko ɗo e ɗo nano falira ɗawu woɓɓe no landi haray si tawi woni ka gollete ɗon hara pause maɓɓe on ka golle ɓe fowtoto avant yo fana yonde est ce que no dago yontuki juulu avant l'heure on kako yo accu ha fana on si feƴƴi juuloya kala ko inna sarti par ce que naatugol waɓutu on ko charte goɗɗo wata juulude waɓutu mo yonani goɗɗo wata juulude waɓutu mo yonani ɗon ko inneten ko yo on tigui juuloy koɗa duwa juulude kono na noon ka waɗɗon pause on ɗon par ce que ka waɗɗon pause on ɗon sa juuli ara wona fana juulɗa par ce que fana yonali fana no mari waɓutu ka natata no mari waɓutu ka yaltata fana noon ko waɓutu juutuɗo fana no fuɗɗo innen wonde 13 heures lannoya e 16 heures kono si tawi waɗi ɗum ɗo fof anga juulali ara on tigi waɗi bakkatu mawnuɗo noon par ce que fi honnum en wawata innude wata on juulu golle fi honnum ko jonnuɗoma golle on arsikowo ma on ñamminoma on jonnuɗoma piiji ɗin fof inni koya juulu donc a wawata ɗumannade ha innen joni hiɗa wawi juulude avant l'heure ma ronka juulude si leere on yoni kono noon no woyɗini ɗen e tororade Allah ni yo Allah okkoren jawdi kono noon kadi duwaɗen tororade yo Allah okkoren golleji ka wawɗen juulude
aray noon jama o no wedditi e toragol ɗum ɗon non ni tani yalla okkore ɗum ɗo yalla okkore ɗum ɗo aray miɗo mari haaji mum sattir kon goɗɗo kadi no duwa hollitirde noon sabu honɗum karama kojo goo wagutu feƴƴirno mo tayle kanko ko ganto mo jogino hay goto alaali hewrimo ɓiɗɗo makko maayi yimɓe ɓen quartier on fof immi yehi hewragol fatude nden ɓay jama ari mawɓe ke ari ka makko oyni min wotan hiwralan fatude few par ce que miɗo perdi ko ɓuuri fatude wagutu no feƴƴirinmi on ka nder juulirde onon on hi'ali lan ka wagutu on arali hewri ɗon lan kono siko fi ko goɗɗo maayi kon oɗa ko maayi ko mimi landitoytaki ɗum kono fi julde nden neɗɗo mi landitoyta jaka en andi julde nden ko ɗum waɗi ko kayre attoyte landede yawmal qiyama nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe sakkiti makude ha ɓe feƴƴini seconde ji sakkitori ko nulaɗo maaki kon assalatu wa mimma malakat aymanukum assalat wa mimma malakat aymanukum julde nden sike no jeeya e ko nulaɗo sakkiti makude e nder makuji maɓɓe ka mayde nden ari ɗon tigiri tigiri ɓe inni mofte maɓɓe ɗen julde nden ɗon terdode dey hande noon ko nden noon jogodiɗen difficulté mum en deuxiément kañum kadi julde nden piiji ɗin fof allah subhanahu wa taala immi malaika ari yeeti nulaɗo inni à partir de janggo ma à partir de joni allah inni ya waɗi ɗum ɗo mais julde nden ko nulaɗo déplacé ga spécialement seydina jibril arani ɓe ley ga ɓe yaadi ha ka allah woni ton ɓe jonna julde nden donc julde nden tun e nder ka dina fof tawata hara nulaɗo nulana ga yeehi ha ka allah woni ton allah inni miɗo mari cadeau momi jonnata mofte maɗen mo hay goto heɓali ɗirta julde nden jonni donc sa yeebi julde nden a yeebi cadeau ɓurɗo teddude on ka nder l'islam ko ɗum waɗi koye neten mo en fof toroɗen allah noon no inni wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib allah inni sa holorike mo tum sa hoolike wallahi mi juulay allah newinayi ɓernde patron mane allah newinanete golle ka wawɗa julde kono si tawi woni iman an on e ko ni allah subhanahu wa taala haray ha ɗo ni ko waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki law tawakkaltum haqqa tawakkul la razaqakum kama razaqa tayr allah subhanahu wa taala ini siɗen hoolorno allah wano no sondu hoolorno allah sondu kañum si weeti kon ɗum si ndu yawde wiira ndu ñaama ndu warta ndu waalo ka suudu mayru ndu jotta ko ɗo inno janggo est ce que simi adda mi ñaamay ka mi ñamata faɓɓi janggo mi ñaamay ka mi ñamata colli ɗin haaji mum ala e ɗum nulaɗo maki siɗen hoolorno wanno no colli ɗin hoolorno allah hanno no allah woni arsikirde ni colli ɗin onon kadi ko noon allah subhanahu wa taala arsiketa en haray noon enen ɗo fof ko torotoɗen allah yo allah tabinten e liman haray nde affaire julde nden surtout noon enen hoɗuɓe occident ga ko en toro allah yo allah tabintin en ko wiyete l'islam si wona ɗum on tigi jooɗoto ga inna sinnama musulman o ina way komin musulman après yo allah dandu on tigi hewtoya toon tawa julde nden timma hajju ngun par ce que ɗum kañum kadi ko jeelo e hakkudeji meɗen ɗo darni cuuɗi ano jogui tereji kamen ha kono sinnama hajju oyna femɗo ni komi jeune d' abord komi jeune ɗum noon yo allah dandu yo malaika mawtu aranan on tigi par ce que hay e goto e men ɗo jogaki contrat kañum allah subhanahu wa taala wondema a maayi wotuma nawiɗa hay ko goto jogaki ɗum mayɓe ɓen fof nde mayde nden no ara haray hiɓe jogui programme ji maɓɓe ɗin mayde nden ara bonnita programme ji maɓɓe ɗin fof siki mi jaami ko voilà ɗon noon si tawi woni fana on naati aɗa wawi julde ka pause si tawi fana yo naali onon o wata voilà après hiɗo wawi heriɗo ɗo wawi juuloygol mais est ce que ka juulirɗon ɗon hari fana feƴƴi ka feƴƴade si tawi woni fana feƴƴi haray onon o yoɓudu si tawi fana feƴƴali haray onon o juulu ka ɓaɓutu
Première question ko ɓe landi ko kono ñawor en suddiɗo aɗa o produit o sansa ɓandu makko no première question wonno. Deuxième question gonno ñawoɗo on suddiɗo taw o jaɓanta modi makko few ala ko modi makko inuma waɗa o jaɓata wadde ɗum deuxième question on. Troisième question on ko hono kay sino juulede juma o ye woɓɓe nara salmina nawdi assalamu aleykum est ce que ontino no duwa ka juma. Quatrième o est ce que no dago goɗɗo doga fi sino juulede o doga fi tawto ko julde ɗen. woɓɓe no landi fi sonna ɓen waɗugol maɓɓe produit ji fi change ɗi corps maɓɓe on si tawi woni no dagi ka dagaki ɗo question on wona sonna ɓen tum worɓe ɓe wo rewɓe ɓe wo est ce que waɗugol produit par ce que ko façon ɗiɗi produit ji jogui ɗen ɗen mari produit ji ɗi waɗata maintena corps ma on no woniri noon e ɓandu ma ndu ɗen mari kañum kadi produit ji change ɗi couleur on tigui si tawi woni a hujike fi changugol couleur ma ɗum ɗon no harmi few allah daali sibgata llahi wa man ahsanu min allahi sibga allah inni ko façon no mi tagirma noon ala ko ɓuuri fotude ɓuuri ɗum noon donc waɗugol produit change corps mum on koko harmi few waɗugol ɗuma si tawi noon kañum kadi ko ako sonnaɓen yawgol juutina peɗali mum ɗin juutina ɗi ɓetta peɗali poore ma ko nande sifa ɗin piiji ɗum no fof hana ma ɗum o yaha femba ɗi baybaykoji muɗum ma juutina ɗi ɗum no fof hana kono noon sonnaɓe si tawi woni leeɓi no nangi ɓe ka koyɗe maɓɓe maka peɗali maɓɓe maka kolli maɓɓe ala hiɓe wawi ittugol ɗum non arma donc produit kala change o ɓandu goɗɗo jonnamo façon go haray no harmi haray no harmi. Deuxième question o haray ko sonnajo kañum sonnajo kadi mo jaɓanta modi mum ko inneten ɗo ɗum ɗon kañum kadi no harmi few kono noon hiɗen oɗo question ɗe duwa landitade pourquoi wala jaɓude par ce que si tawi woni wonde kadi on tino ranka jaɓirde saabu piiji goo ko tuma ɗin piiji ɗon ɗi yalti wo si wawa andude est ce que sonnajo on hino mari gonga est ce que sonnajo on jogaki gonga donc ko inneten amma noon si sonnajo on jogaki gonga haray malaika ɓen no huɗudemo leɗɗe ɗen no huɗudemo piiji ɗin fof no huɗude on sonnajo mo tawata moodi mum ɗaɓɓiri ɗum hoore mum mo salike wa kadalika ko noon kadi si sonnajo ɗaɓɓiri kañum kadi moodi mum si sonnajo kadi falama moodi mum jaɓali par ce que moodi makko no jombi ɗiɗo ma tato nokku goo no falamo ittade mone on noon kañum kadi malaika huɗaymo ha weeta donc enen andi wona fikko côté goto huɗirte donc ɗuma amma noon si tawi woni sonnajo on wala e jaɓude haray gorko on no duwa ɗaɓɓude solution on ko honnum ko imma o sonkana sonnajo on maɗum mo taƴomo wakkita yewtudugol e sonnajo on angal yewtugol noon e ɓeygu mum na ka yaasi waɗata de ka nder suudu na yo haɓu ha ɓe ka yaasi anda ko hara ko noon tun andi eyi deuxiément kañum kadi simo wowtuno sodangol sonnajo makko on ɗuma cadeau ji waddora ka suudu on tigi ɗuyta ɗin cadeau ji ɗon kono ɗum ɗon fof ko si tawi woni nafay si tawi déjà sonnajo on kañum no décidi wurin ko ɗum faala ko inneten oɗo gorko ta ɗuytu cadeau ji ɗin ta waɗa e fuy par ce que sa ɗuyti cadeau ji ɗin kadi aggravay situation o par ce que sonnaɓen kañum kadi no mari deux catégorie ko salantoɗo moodi mum hara si moodi makko ɗuytitike e makko musay mo e salantoɗo moodi mum déjà ko ɗum faala koyeɓe lanco si tawi woni ko ni sowo on noon islam ini ko ya taƴomo ko ya piimo ko ya ɗumannomo mais si tawi na ni sowo on oɗo ko ya jeeji mo few sa hinni hanga taƴotomo piiji ɗin kañum kadi ɓeyday yakkare amma noon si tawi woni mo jaɓali ha mo iwi ka suudu ma haray si tawi woy kadi waɗi sonnajo on o jaɓali hiidon e balɗe ma ɗuma haray fa taskutu nafaka c'est que haray dépense gol mo hande kadi na obligatoire e hoore ma few si sonnajo jaɓata hiidugol e moodi mum e balɗe
tawata hara mawdi makko no mari gonga hara dépense makko on fawaki hande kadi mawdi makko few sika kadina parce que fionnu ko be haldi ko mo kala yo jonnoya haqqiji mun ni jonnon min kolno mi fawtorto man wadane peji din fo wara ngala jonnude haqqiji din kono ɗiɗo kadi fof ko inneten ko si tawi woni hara hiɗa andi sa memmini ɗin dégaji ka malancotako sika malancoto ko ya rew ka reweteɗen fof acca piigol acca taƴagol acca ɗumannagol ɗaɓɓa intermédiaire ɓe ɓen ɓe dara si moƴƴinayi situation o landago haray ko fi si tawi woni ka juma ara ɓe inna ɓen assalamu aleykum hara imamo no ka mimbar asli on si imamu ƴawi ka mimbar goɗɗo duwaka arde hiwro duwaka mais si goɗɗo noon hiwritike ma ɗa wawi mo hiwritagol ka ɓernde ma wolira doy ɗa wawi hiwritagol mo ka ɓernde kono si goɗɗo nima assalamu aleykum ina yayinu wa aleykum salam par ce que nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓɓe maki si imam o ƴawi ka mimbar sa woli ɗon hara mbar jaari ko ɗum woni baraji juma on ɗuytike ɓenni faqad lagawt ko ɗum woni haray a woli haala mere wa wowlugol noon si imam o no ka mimbar ko haɗa ko haalaji wowleteɗɗi hara na jeeyaɗi ka julde mais ko goɗɗo immoto ara inna haray ono jooɗiɓe ɓaawo ɓen puuse e yeeso ga ɗum ɗon haɗa ka fes par ce que ɗum ɗon ino natori e ka nder julde organise gol julde nden ko onno nde feƴƴirta ɗum ɗon ino dagui ko wowligo haalaji ni tum woni dagaki ɗuma landal naya ɓangal wo ko si tawi woni imamu on no juulude goɗɗo hara hino andi neɓata imamu on ɓanto doga fino hewtitoro imamu on ɗum no duwaka few ko duwa ko ya ardu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki julde nden ko ardiyantede respect ina ya ar doga ha gasa ara daroɗa sonja wonno takkuma on hara yiɗa foofa ɗa duppiɗa ɗumanni koya yaaru duy ka arɗa tawɗa o imam o tokkoɗa ɗon si tawi woni mo gayni adda ko heddi ko allah subahanahu wa taala inni wondema o sattinanali en ka dina sike hinaya nanuto imam on ina mi doga e mewto non ko duy ardata déjà anni e ma on déplace ogal kama ara juula ga waɗu toon sa ari a tawi imam on juuli allah subahanahu wa taala jonnete barjari juuluɗo julde jama par ce que anni e ma on hari ko julde jama miijinoɗa si ɗum ɗon ronkuɗa heɓude en inni ko doyi goɗɗo ardirta ga ka tawɗa imam o wo tokkoɗa ɗon sikki aray ko ɗum ɗo faɗe haala lande ɗo naye ha ɓe lande ok woɓɓe kañum kadi no landi si tawi woni avant yo juulede zakat avant ñande julde avant yontugue juuloy hara ala koye tafiw kala ko a ala ka nder diina waɗɗakima kala ko ala haray koko naneten e ka men yimɓe no ñawlo waɗa sadakaji no ñawlo waɗa dennabo ñawlo waɗa jombere ñawla defana iwtuɗo hajju ɗum ɗon fof ko bija ɗum ɗon fof windaki hay few kala ko ala feere muɗum allah fawalima few sa heeɓi ɗo bogo ala coggu denna bo allah inni koya juulu toranoɗamo allah wallahi mi torike ɓiɗɗo allah okkorila lanni ñande heɓoyɗa feere o sa maayi kañum kadi a waɗali denna bo ɓiɗɗo ma on ko laaɓuɗo allah landito dagoma ko kadi waɗa dennamo haray koko yiyeten himɓe no yaaha ñawloyo cabune ñawlo futu ñawlo ñosoñan sanje weeta ɗo bimbi si tawi woni ko jombere ɓe wiida an jombowo on ɓe lanna jiifama on fof après no ɓeyguma si yeey ka suudu yontere jonte ɗiɗi fuɗɗo ɗon sonkude par ce que ko ñaami ala fof dépense anoma après noon si ɓeyguma kañum kadi onon on sonki warti par ce que wala ko ñaama jama o walluɓe ma ya ñaamo ɓuuɗi ma ɗin ɓe inna vraiment o kañum kadi jowo ɗo arsi kaka moodi mba ɗum allah subahanahu wa taala feppindinali jinnaji maɓɓe ɗin hara ko fenade fo ina affaire jinna so yani en ɓuuɗi maɓɓe ɗin onon on ñaami goɗɗo wata wonde ko ñamata woɓɓe kadi no landi si tawi woni suddiɗo no lootade longal est ce que on tigi ɓoɓɓina sukundum fof no
si tawi woni suddi ɗon hara himo moori hara kadi borɗi makko ɗin ko sukundu makko wona sukundu tokkandu de par ce que siko sukundu tokkandu sifano sonna ɓen ɓettirta sukundu mum ɗum e sukundu tokkandu ukkidira fof ɗon on ɓe firtay fof par ce que sukundu ɓuuɓu ndu ɗum enen en sendidira ko sukundu maɓɓe ndu ɓuuɓi ka ko sukundu tokkandu ɗo ko wonnen e jabaɗe ɗo ko cas normal c'est que hara ko sukundu maɓɓe siko sukundu ma haray si sukundu tu memi ma ɗum ɗaɗi hoore nden ndiyan ɗa memi hay sa firtali ko mowriɗa kon harayno ano selli kono noon si tawi anga tokku sukundu ma ndum haray ko ɓe firta par ce que sa memini ndiyan ɗan sukundu sendedira siko sukundu ma ndum ga siko sukundu dokkanno joni noon si tawi woni hiɗa mowriɗa juula tun longal ma ngal sella salligi ma on sella saabu ko tokkuɗa sukundu kon fiyon nu maskugol hoore nden ka salligi gon nu ha ko farilla donc si sukul ma no ɓuuɓali a acci farilla sa acci farilla juurde ma sella sa juuliri noon duuɓi temedere hay fof sanga juulali donc enen andi jaga kañum kadi ɗum kañum kadi ko sunnugol hoore muɗum yaha e ɗetta cukuli ɗe ganda fi muɗum ɗum ko ndu ndi moƴƴinira tokka e ko nande mum amma noon si on tigui fiili nane koye nuɗen ko lootagol longal hara on tigui ko janaba nangui ɗum c'est que suddiɗo mo janaba heeɗi amma noon son tigui ko lewru mum yii simo lootoyade longal jangguɓe goo inni o firtay jangguɓe goo inni o firtata ko ɓuuri sellude on tigui firtata ɗon kañum kadi on tigui firtata c'est que woni kaka janaba woni kaka longal woni kaka ƴiiƴan ɓesungal si tawi woni on tigui no jibini ɗin ɗon tati kala on tigui firtata ko moori kon si tawi woni ko sukudu makko wallahu alam leere yoni ok joni noon kañum kadi so on tigui lootike longal gorko o suddiɗo o so lootike longal on tigui gayni siɗa faala anga salligotako hande kadi c'est que si goɗɗo lootike a longal gayni naya innu kadi ɓeymi salligo kadi siɗa faala acciray ni salligagol ngol par ce que longal ngal lootiɗa ngal salligi on natori nder ton siɗa faala noon hiɗa wawi a salligagol siɗa sa acci ɗon kadi anga salligaki a wawi jowlude sans probléme kadi ok amma noon si tawi woni ɗa lootade on tigui memi awra mum on sa memi awra ma tawi wona fi hiidugol e sonnajo memirɗa bonnali ma salligi on ko on ɗum bonnata salligi on koya memu awra ma on han gasa tawa kadi ko memirɗama ko fi faalede faalede suddiɗo ma ko suddiɗo ko fi faalede gorko amma sa memi awra ma tun ni hara ina fi ɗum ɗon ina fi sawa haray bonnali ma salligi kadi fay haray toujours ɗa wondi e salligi on nodde buy landiɗo eske ɓa iddugol zakatul fitre itta ɗo ɓe naɓa ɗama afrique komi woni naɓangol ko nawɗo ɓeygu makko kadi hata golluda e hunde wona nawni waali so ɓa ƴettugol ɗo zakatul fitre o ɓe naɓa toon ko jonnaɓen to eske no dago dagoran woɓɓe kadi hino a landi wo haray si tawi woni no sellaya ɗettuɗo zakatul fitre on naɓa jonnoya kamɓen jonnoya nawnuɗo ko inneten asli on no sella ya ittuɗo zakatul fitri jonnoya kamen heno sella mais ko ɓuuri moƴƴude koya jonnu tampuɓe wonɓe ɗo ɓen
ko tampuɓe wonɓe ɗo ɓen jogii priorité e hoore wonɓe nokkugo. Amma noon sa ɗetti zakatul fitre o anga naɓi anga jonnoyi kamen ɗon kadi no selli, mais ko ɗum ɗa ɓuuri moƴƴude. tawi hejjutu ka dina men himɓe mari ko moƴƴi ɗe mari ko ɓuuri moƴƴude. Donc ko moƴƴi kon ko laɓugol ka men, ko ɓuuri moƴƴude kon ko jonnugol tampuɗo ɗo, par ce que fiyon num to no gasa woɓɓe jonnamo, kono ɓe ga si tawi woni enen en jonnatɓe komɓe jonnata ɓe hay goto. Donc jonnugol ɓe ga ɓuuri jogade priorité ɗi jonnugol woɓɓe goo. Ok, amma noon si tawi woni miɗo jogii mbuɗɗin ɗo minna ko ka men mi jonnoyta, hara noon si hara noon yahowo naɓorowo mbuɗɗin on o yehi wo hara juulama, ko indeten ɗon ko ya noddu hendotoɗi ɗin on inna mi jonnima zakatul fitri kaari no jogii, o inna awa ɗon hay so on tigi jogii kedi ga a yetti zakatul fitri, par ce que mbuɗɗin e yehi e disposition makko. Kono sa jonnoriɗi ɗo goɗɗo a inni après yo yahu o jonnoyamo, jonneteɗo gandali hara a ittali zakatul fitre, a ittali zakatul fitre par ce que mo wonɗa e jonnude o gandali ko zakatul fitre. kala landiɗo ko kono ñawore on jomoɓe ngore forsowo suka muɗum yo jombo ka wiɗa tawa jiwon o falaka holli kadi o falaka kono toujours haɗa forcé ɓe mum ko ma maw jombano so falaka halaka lankude so danga haɗa ko falaka yo jombo sikarayno no dabarano ka mawɗo force ɓiɗɗo muɗum yo jombo ka falaka. Woɓɓe kadi no landi ɗo ala landal ngal tawata enen pullo Fuuta en fof hiɗen duwangal famude. ɗettowo ɓiɗɗo mum okkitira kaw falaka, ɗettowo jiwo okkitira kaw falaka, mawɓe on tigi ɓen inna par ce que siɗa faala barki an ma siɗa faala ɗum ɗo siɗa faala ya mi yaltanum ɗum ɗon sella fes. A yiyata deftere daginde ya ɗettu gorko jiwo mo gorko falaka inna be ɓen ɗon jommidira dagaki few suddiɗo kañum kadi dagaki few suddiɗo helli faaɗo yo mawɓe makko ɓen innu ko beetu ma yaka kaari dagaki fes. Allah ko daali wala tukrihu fatayatikum alal biga, ta on forcé ɓiɓɓe mon ɓen, ta on force ɓiɓɓe mon ɓen. Donc haray dewgal ngal ko fuɗɗori dewgal ko woni pidal aranal ngal ko taw hara jombidiri ɓe ɓen no hiɗidiri. haray koko yiyeten yimɓe no forcé ɓe ina be joɗɗaka kawo ma ɓe ɓiɗɗo kawo ma ɓiɗɗo bappa ma, ɗum ɗon fof yaada e bindi fes. jombidiray ɓe ɓen no duwa tawata hara hiɓe hiɗidiri, par ce que l'islam on ko faala koyo yimɓe ɓe weddu li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Allah inni mi senki dewgal mi waɗi dewgal fiyon hiɗidir yurmodiron. joni noon ko honno hiɗidir ton yurmodiron si tawi woni déjà ka début o noon falodirak. haray ɗum noon ko mawɓe wonɓe e waɗude ɗum noon ma ɗum on noon inna ko musidal ɗuma ɗum ɗon fof haray na ko hani haray no lurri alkitabu wa sunna few yaada e bindi hande yaada e bindi janngo. si sonnaji on noon kadi forsama ha o ɗumannike ɗon haray dewgal ngal sella par ce que pidal ngal ka dewgal waɗaka, donc haray hina ko hani fes. si tawi ɗo noon woni ko gorko on força woni ko debbo on força e tabitali kadi hay e nokku ka nulaɗo maki wondema ko beetu sonna ɓen wona eley koyɗe oɗo woni eley koyɗe oɗo nulaɗo no wasiye ɓe maki si goɗɗo ari no faala jombandema ɓiɗɗo ma tawi himo mari needi himo mari diina okkumo. kono hande ɗum noon walike to hande ko on noon ko innugol est ce que ko Europe o woni, est ce que ko États-Unis o woni, est ce que mo voyage a Chine, est ce que mo yaa Dubaï, est ce que donc enen e yaltino e o sujet joni ko fi matériel ko fi jawdi ko fi ɗum ɗo ko ɓuri noon bonde fof tawata ko yoɓe force ɗon ɓe hiɗidira fof ɓe jogoɗo ɓeyna ɗon salli Allah Muhammad ara meɗen faala on ko dema sunna e ɓe farilla ko sunna hombo wonɗon e haalde fi mum wona ɗo sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. sunna nulaɗo on koye taw hara ɓe fof ɓe hiɗidiri ɓe fof kañum kadi hiɓe faala wurudude haray ko ɗum ɗo woni jabawol ngol.